Mojsinjska Sveta Gora nalazi se na prostoru koji se još naziva Vrata Srbije. To su zapravo Mojsinjska i Poslonska planina između kojih protiče Južna Morava. Prostiru se između Niške i Aleksinačke kotline na jugoistoku, Ražanjske na istoku, Velikomoravske doline na severu i Kruševačkog basena na jugozapadu. Prateći tokove tri Morave, ovuda su vodili glavni putevi od neolita do današnjih dana. A pored puteva nicala su i naselja, utvrđenja, hramovi. Igrano-dokumentarni film Vrata Srbije, Mojsinjska Sveta Gora, posle uspešnih prikazivanja u kraju gde je i sniman u Stalaću i Kruševcu, imao je i svoju premijeru u Beogradu. Ostvarenje u režiji Marka Dabića na besplatnoj projekciji u Beogradskom domu sindikata prikazano je u četvrtak 9. februara od 18 časova. Pre same projekcije, izvršni producent Dragan Čapkunović, predsjednik Skupštine opštine Ćićevac, pred prepunom salom u Domu sindikata rekao je da je ovo veliki dan ne samo za Rasinski okrug, već i za Srbiju. Film od 33 minuta upoznao je publiku sa Mojsinjskim planinama, gde postoji čak 77 crkava, crkvišta i manastira, podizanih između 7. i 14. veka. Vrata Srbije, Mojsinjska Sveta Gora, o kojoj se tako malo zna, sa željom da joj vrate slavu, priča o našoj duhovnosti i kulturi, o našim svetinjama, ispričalo je 15 glumaca kroz narodne epske pesme u vidu dijaloga po scenariju profesorke književnosti Milanke Milosavljević. Vekove na jednom mestu oživeli su Toma Trifunović kao pisar, Nebojša Dugalić kao monah Isaija, Boris Pingović kao Konstantin Ćirilo, Rada Đuričin kao baka, koja je za ovaj film rekla da je priča o lepoj Srbiji, Marko Živić kao konjanik, Marijana Mićić kao devojka, Dejan Tončić kao monah Stevan, Nebojša Milovanović kao monah Jakov, Spasoje Ž. Milovanović tumačio je turskog cara Memeda, Ivan Vučković, francuskog putopisca Brokijera, a bajku o Stalaću ispričale su Slađana Ristić-Nestorović, Ivana Nestorović i Mirjana Marković. Vojin Četković je igrao vojvodu Prijezdu, a njegovu vernu ljubu Jelicu Marina Aleksić. Jelice, gospođa razumna, ili voliš sa mnom poginuti, ili tučinu biti ljubav verna? Volim s tobom časno poginuti, nek ljubiti na sramotu Turke. Neću svoju veru izgubiti i časnoga krsta pogaziti. O Prijezdo, dragi gospodar, Morava nas voda odranila. Nek Morava voda i saranje. Publika se vrlo pohvalno izrazila o filmu koji podsjeća šta srpski narod baštini na svojoj zemlji. Treba više ovakvih filmova da se šalje poruka svetu da smo mi imali jednu kulturu i da smo i dalje se pridržavamo toga, samo što svetu se šalje neka druga slika. Jako mi se svideo film i mogu reći da podsjeća na razmišljanje. Veoma mi se dopao i treba što više ljudi da ga vidi. Mislim da je film fenomenalan. Prvo sama ideja i Markov angažman oko te teme, zaista svaku pohvalu i ceo glumački rad koji je tu
učinjen, znači cijela ekipa zaista za svaku pohvalu. A ono što nosim kao glavni utisak posle tog gledanja filma je zapravo koliko ova zemlja lepa i koliko imamo svašta da kažemo. Moram da vas pitam, ovako iz glumačkog ugla, kako su glumci odradili svoj posao? Fenomenalno, ne znam se ko je bolji, to su naši veliki glumci, što ovi poznatiji, što ovi za koje ljudi možda ne poznaju, ali to su zaista sjajni glumci. Režiser Marko Dabić bio je vidno uzbuđen posle premijere filma. Pa, cijela stvar je krenula onako iz jednog neočekivanog prijateljskog dogovora, predlog, odnosno da se jedna stvar koja je do tada bila samo na papiru, da se ekranizuje, da se krene u celu tu priču, da bi sad ovo bila kulminacija, ovo predivno veče, ovo jedna divna posjeta, svi ovi ljudi koje nije mrzelo pritom na minus 25 da dođu. Tako da, zaista sam presrećan, malo sam i van sebe, pa ne mogu od euforije da se izradim šta bi sve želeo da kažem, ali ono što je jako važno je to da dugujem veliku zahvalnost za lepotu ovog filma, svakako glumcima, mojoj tehničkoj ekipi i svim ljudima koji su učestvovali na ovom projektu, koji su dali svoj nesebičan doprinos. Veliko im hvala, jer da nije bilo njih, ni približno ne bi imali šanse da ovako jedan lep projekat koji pritom, eto, nije imao ni para za realizaciju, bude realizovan. Znači, zdrav entuzijazam i vera u životu ipak jedna važna suštinska stvar i nije zamrla, što je vrlo važno. Svoje zadovoljstvo nije krio ni Dragan Čepkunović, idejni tvorac ovog filma. Delimično sam zadovoljan, zato što ne mislim da stanem na ovome, zato što će ljudi vjerojatno biti isprovocirani ovim filmom i nastavit će ono što sam ja započeo. Svako od nas da izvestan doprinos, da radimo na obelodanjivanju te svoje kulture, tradicije, istorije. Ako to budemo shvatili kao obavezu, gdje bi nam bio kraj? Ja sam lično prezadovoljan premijerom beogradskom, vidjeli ste sami, dvorana Doma sindikata je bila, tako reći, puna. To je možda malo neočekivano, ali publika je znala da proceni da je to film koji će da im skrene pažnju i koji će da im ostane u sećanju i mislim da nisu zažalili bar po onom aplauzu koji je usledio posle same projekcije. Simpatije publike pridobila je mlada glumica Marina Aleksić. Pobrala si najviše aplauza, kako se osjećaš? Pa osjećam se fenomenalno, budući da je to moje društvo bilo veliko, tako da nije ni čudo što sam obrala najveći aplauz, ali nadam se da je bilo i dobro odigrano, pa da je i zbog toga delo. Ovo je tvoja prva uloga na filmu? Da, jeste prva uloga na filmu, ja sam sad 4. godina glume, završavam, imam još diplomsku predstavu koja se radi isto u režiji Marka Dabića, tako da, eto, to je za sad početak neki. I jedno novo iskustvo za tebe, ili tako? Veliko iskustvo i velika čast igrati sa ovakvim glumcima, sa ovakvom ekipom, pogotovo sa čovekom kao što je Vojin Ćetković koji mi je mnogo pomogao u celoj priči. Nebojša Dugalić, znači mnogo su pomogli, to sam ih htjela da pitam, kako je bilo igrati sa njima i kako si se osjećala u ulozi verne Ljube, Vojvode i Prijezde, dakle kako si izgradila njen lik? Pa bilo je jako teško, s obzirom da ja sam tada imala 20 godina, Jelica je pretpostavljamo bila starija od mene, ali opet nekako kostim, cela atmosfera, samim tim mi smo igrali pred manastirom Svetog Arhangela, tako da cela ta atmosfera je doprinala tome, naravno i Vojin koji mi je bio direktan partner, tako dosta mi je pomogao, naravno i Nebojša Dugalić, Nebojša Milovanović i svi glumci koji su bili tu razgovorom i podrškom. Kako je raditi sa Markom? Sa Markom Dabićem, odlično, sve vam je jasno, čim radimo još jedan projekat, ja se nadam da ćemo još više raditi, on je fenomenalan reditelj, mlad isto takođe kao i ja, tako da se nadam da ćemo tek da sarađujemo. Da li si znala nešto o Mojsinskoj Svetoj Gori pre ovog filma? Ne, bukvalno ništa, šta više, ja sam iz Beograda i oni kad su mene pozvali, nisu meni poslali prvo slike da ja vidim, da se uputim kad sam saznala da ima preko 77 manastira i crkvi, šta reći, to je stvarno prelepo, ja sam provela fenomenalnih 10 dana dole snimajući ih, tako da ja samo mogu da poželim u ovom projektu da se uradi još jedan igrani film, dugometražni, koji će tek prikazati lepotu tog kraja. Poruka mladima što se tiče naše duhovnosti, naše tradicije, kulture? Pa treba da čuvamo tradiciju, treba da idemo u crkvu, u manastire, treba da se pogleda ovaj film prvenstveno, da se upoznamo sa tom istorijskom baštinom i tim kulturnim nasleđem koje mi imamo.
Premijeri filma prisustvovao je i glumac Boris Pingović, koji je tumačio lik Svetog Konstantina Ćirila, slovenskog prosvetitelja. Ja sam prvo prijatno iznenađen da se skupilo ovoliko ljudi po ovom užasnom vremenu i drago mi je zaista što je to sa tako malo sredstava zaista napravljeno nešto što će, čini mi se, ostaviti zaista neki bitan trag kad je reč o rasvetljavanju istorije jednog kraja Srbije, na kraju krajeva naše kulturne i duhovne baštine o kojoj smo, počeću i od sebe, vrlo malo znali. Ja sam, na primjer, mnoge stvari otkrio baveći se materijalom pri radu na ovom filmu. Saznao sam prosto neke fantastične stvari i lepo što je to konačno izašlo posle toliko godina, vekova, nije vekova, ali godina ćutanja, na videlo, na svetlo dana. Da li mislite da će poruka koju šalje ovaj film dopreti do ljudi i da li će oni biti svesni kako blago baštinimo? Ja mislim da hoće. Ja mislim da film ima zaista jedan više nego dobar nivo, s obzirom da je, a znamo svi da je film skupa igračka, a rađen je zaista baziran je na entuzijazmu ljudi koji su uložili svoju energiju i svoje talente u to. A mislim, bilo bi jako dobro da potakne, ne bih volao da, mislim, lično bih volao da to ne ostane poslednji filmski projekat te vrste, jer mi toliko mnogo imamo neispričanih priča u ovoj našoj Srbiji da to prosto treba reći, treba se angažovati oko toga. Projekat je realizovan zahvaljujući velikom entuzijazmu grupe prijatelja i za samo 10 dana snimanja. Direktor fotografije bio je Slobodan Simić. Veliki doprinos od ideje do realizacije kao pomoćnik režisera dao je i naš kolega Vojislav Đorđević. Pokrovitelji filma su Skupština opštine Ćićevac i Ministarstvo kulture. Producent je bio Miodrag Jakšić, državni sekretar u Ministarstvu dijaspore. Prezadovoljni smo ovom premijerom beogradskom, videli ste koliko je puno sveta bilo i to nam u stvari daje ovako punu satisfakciju za jedan naporan rad koji je bio u prethodnom periodu. Hvala svima koji su dali doprinos da ovaj film ovako lepo izgleda. Sa veoma malim skromnim budžetom smo dakle napravili jednu lepu stvar i ponosan sam što sam u ime umetničke grupe Arte pripomogao da do ovoga dođe. Naša uloga će biti u narednom periodu da film što više promovišemo i u zemlji i na regionalnim festivalima i u svetu i sada u stvari tek život filma počinje nakon beogradske premijere, očekuje ga nekoliko važnih festivala i mislim da energiju koju film ima i poruke koje nosi mogu da predstave na pravi način Srbiju i u svetu, a da naši gledalci, naši ljudi saznaju nešto o ovom, tako kažem, još uvek neistraženom, a važnom delu Srbije. Film je inače sniman na 4 lokacije: grad Stalać, Đunis, Ravanica i Mojsinje. A u filmu je učestvovali oko 50 statista, članovi kulturno-umetničkog društva Vojvoda Prijezda u Stalaću. Glumci, srednjovekovni junaci u ovom misijskom poduhvatu predstavili su ovaj prostor koji je značajan ne samo za Rasinski okrug, Srbiju, nego i za sve Srbe. Misao vodilja ovog ostvarenja je da podstakne i ostale stvaraoce, da snimaju filmove o našem bogatom, verskom, kulturnom i istorijskom nasleđu.